abadala abanithekele nabathekela sambulisile ukusala ukuhamba yalodwa esiqodo ukujwayela umlilo bathini ka hayi madoda somzamini lo lokho nawo umphethe lapha phela ungaduzi kangaka ubona ngephe bakhona kodwa ubokumphethe Benamazi phakathi umlilo unamasha phela futhi yabazaqala ukuyikhathanisa lento yamazi lomlilo ukuthi safuneka ukusuka idebate yakona ukuthi ubani ingozi phela beninamanzi Isindingi yabantombela yena yodwa Hallelujah. Kabela kokumashana ngomdunguzana webubikamba asasibiza bazithiwa seziyashiswa ngithi mina hawu umsebenzi ongabulawela ngathiwa iyona benefit abalayo manje lezi ukufanda umkhonto yakho zani ngana ukwethu simakhaya kwathumela ngihlala emakhaya wathi Roma ngoba waqala ubona into esuke enkandle kahle hayi yazi sikhuluma yona leyo sikhuluma yona leyo wathi into yokuqala wena wayithola wazingela inkandla wayithola eThekwini yazi sikhuluma yona leyo nto ukuthi umuntu usuka le emakhaya uze emakhaya nayi into singiyona yodwa yontombela yona yodwa akumama yabayiqhwaga yona yodwa ifana ubuyele akusawi ngisho into ethize la yithithe kanje ngoba zonke phela indebisha nansi leya yasuka le yathungela zonke lezi ledene nawo petrol so ngaku petrol upetrol nje utshana kuya ngibulula ngomsebenzi ngiyathi umuntu owenza lento le mhlambe wenza into esike siyibona amafonini ukuthi uhambise ngoba petrol kanje izimlilo inene yenza le sebenzini leyo hayi ukuthi ulandele indlela petrol ngiyacada ngelo ngoba sazi ngoba manje hayi amahatha ayeza ukuthi kanjani ukuyeke ngoba mina safocus kulokho kwamithi ngoba enye into isizofuneka sisidukise amahatha wona ayazi ukuthi kumkanjani kodwa sikwazi ukuthi sikushishise sikubabaze ngoba kusiqhathize kodwa futhi into ebalekile ngempela noma kuthiwa yini kwahlelayo ingakho ke umuntu omdala ugodukile makuhambe ingane ehlengane ekhaya yabatshalo ukuthi kukhale isilila amakhehla bephume ukuvula ukuthi yini edale lenkinga babakwazi umntwana nje avele nje ahambe nje incane kangaka ileyo nto ke lana nje bafuna ukufana nesidumo ngamzakwethu ngoba emlandweni wakithi kwathi umlimi yahlonishwa kusukela nje esigabeni sokuthi ngisho emakhaya ngisho kuthiwa ngishisa izinto manje lathi kuphakame ilanga lo beninganakile ukuthi khona amakhehla asuma jijile ngisakile akwazi udlale ngawo nisanosule udlale ngawo ubabele ayakudlala lokho ubabela lokho uyasho ukubabela uyakubabela umfana nje walusu uyadlala ngomlilo ushisa umlilo kulenginovalo mina impilo mbigado eduze kakhulu umzalo benda sibe ngithole manje cha siphila nezinsizwa umntwana ukhula ngovalo mongenalo uvalo awukhulu ngoba uzokwenza noma yini uhamba ubuyele emva yabona nje igcwele igoli kujoba kulehlanze ziyehla ngizibango ukuthi ukuzibanga makuphendula nje akho oze kufa akunayi indlela ubuyele emva bela sakuhlehla njengoba ihamba iqondile uyasehletha njengebangwa nje ingane ekhona yiko babidala uvalo yongahloniphi hayi khona ukudale indoda yaqina umzini yabazo hayi kodwa hayi ukushiya bafethu hayi unje bafethu sekuqiniswa yikho nje bafethu ukunaka kwami ngokwenu isondele eduze kuyaduduza ukuthi yabona mina esaphi isililo mangikhala siba uview once noma ngiphume ngiyochama yabo kodwa nje lokho ukuthi mhlambe lezi zinto lezi ukuthi abantu bethi ngivele nje ngazokhelela umfayi bethu lapho yabona ukuthula kwami phela ngabona ilona kuphela into engilimazile bafethu ufuna uqhama manga yana kuphela into engilimazile
okunye bawuzoqinisela ulungile izitha ijabule ihleke abahlekayo ngibafisela ukuhleka impilo yabo bonke lobehlile ngoba lo hlanya amaphambana la freeway liyahleka kodwa mangaboni ukuthi ibehlekisayo kanye nje hey njengoba sakha khona kube kakhulu macingana ukuthi ziningi izinto futhi izinto kodwa umuntu alithanda ithuba avele kodwa siyazivela kufowethu futhi ngoba nelokho eshiyicelile kuwena sivela kufowethu azivele njengosopolitiki yabo futhi nokukhuluma noma lokukhalelana kwehlukile ngoba thina siqala ukukhala la sikhalile efonini mfowethu sakhalelana njengoba sesilapha nje sokubona ngempela ukuthi kwenzekile yabo lokho nje ngenza kwethu yakazi ke mlapha ngiyakwazi ukukhuluma phambana amakhamera lashisa ngathi abantu baphume kumlilo lokho veza abantu baphume kulomlilo lama video about izoso manje wazi ukukhuluma hayi valani lezi Ithi zozo. hayi zozo irobot eziyosetshenziswa Yabona ngafana ikhophi beef master uyazi ukuthi una 55 Hayi nawo ngathi ulingana noTira noSomisi sokuthi mangikama edrobheni kuthiwa yazi lapha ngikula basho kupakela umthakaje bathi inesoso inelita ngathi kula amabrand ibrand ofanele image ibrand yobhalula ibrand yethuni liba luhle ke lona nomngalo kodwa umuntu ofikayo uyafuseka but uyafuseka ngathi uchaza indawo yomlilo ufujwe kanje kodwa mabona lama video lamafoni bafusekile msweni ashukile msweni athi sikabe bafujwe khona ilama camera la hayi mina abafazi bami nje abashisi bazophuma beli cha phela bona ngiyatshela kulo ibrand ibrand efika biyabulawa kusale yona yiyo ngoba inje moyibona kodwa yinhle makamela umuntu ofikayo ukhala ngaphansi kwebridge niyashutha bese niyosa bese niyoyosa niyomosa umuntu bese niyomosa kodwa la ngijwayele ukufika abantu ayisayo ya obvious bakhulumizo khulumizo akithi wabethu ingane zodwa zazintathu ingane zodwa zishode bekhuluzo baba bingelela phela bathi nguphi mina baphinde babuza ukuthi uphuma wakho abasho ukuthi shikwembu yibapho behamba ngenyawo baba ngenyawo ngihamba ngamoto baba abantu uyabona uyabona utshani buhlaza hlaza buka akubona utshani bungalokho ngisho kuthiwa kubabelwa kuphi lapha la komlila wanje usibila ngabe sosizini ukubabela mabenyamalala kwasaqala ke kuba khona ngoba iqhubeka isikhashanyana zihlelele ingane zibuke iTV angiyabona la futhi uhamba ube wedwa nje la nana ngamahlathi manje ngifunele bafana bawuthe nje ukusebenza la hayi ngoba yaphuma yathi phoseka yathi hayi inkinga nabo basebenzaka bavele baqhamuka benza abanzi hawu phela ubaba ngifika kwakushana uMamukondla kwakushana uMamukondla abakuhletha iforensic la sibhambuzo nani ubani bathathenga isibhamu lokubhizwa ngale inkonto ngeke mina siyasebenza buka manje ngeke siyasebenza lapha ngithenga isibhamu buka manje singaqala siyasebenza